Pin, ayo permainan efek tante. Ya, ayah. Kalau tuh mainkan. Ayah mau udah terpunggung. Terus sama dia, ayah yang tigaan lah penah. Ayah mereknya le permainan anak. Cacing lah. Oke, balik. Ayah satu lah. Yuk. Terus Kevin. Ih, aduh, uy. Lili kayak permainan bala dong. Ya, Lili kan. Ah, ya. Ini si Arek main enggak? Terus balik bae bisa aja mana? Bawanya apa gitu. Oh. Aja, apa yang ngomong ini? Kan masih ada temennya deh. Ayo meta budak lu jagaan HP ya. Alam dadang lu tak mek nangan cuma nolak. Orang foto-foto di dia alis meren lah, pemandangannya indah ya. Ulah aing jajal heula foto-foto. Kamera. Goni, oi. Ya siya kaharap yan, pahin di foto. Sisa ini moto mendingan permainan balbayo. Benar tuh. Oh benar ke dicek. Benar engkau. Aduh, hanya pelanggaran. Nih, anak gabut lintang dulu yuk. Kalau udah pada di situ. Ayo. Ding, siapa gak HP anyar gening? Oh, ikas tangmalikeun ku bapak aing di Korea nih. Suga naing tangmalikeun, aing kan teu boga HP yang main FF. Mas ayo ka dia erek jalo permainan balas urang nih. Ya. Bye. Oi. Kami kan ya aing. Aing di buku. Ini ngawur. Iya, aing teu nyaho. Gerak tempat tema ayo ka ditu. Tadi ditu ada yakin. Tuh mana ini HP aing. Hah? Ini gak sih? Oh, buku tadi ayah bayarin di dia. Tadi mah ayah di dia. Mesti usah jemput si Dani. Kan badal sekolah di dia. Oh, si Gana mau kok di dia. Ya lah, ayo orang samperkan lah. Ayo. Bayarin. Ayo, si resepnya lupa yuk. Ayo. Jangan balik base ya, terpenting dia di dia mah. Ayah permainan nulain deh tante ding. Ayah atau nulain heula. Heula padu ieu yan. Sabar. Duh aing semua kan nih pandangna. Ayah naon bacot dong babi. Naon salah kami. Eta sok diri tulin. Heeh. Tadi seneng ngapain jadi itu? Anu apa? Ih, mana gue tahu. Masya Allah pura-pura kenyang, geralah. Ih, emang mana kenyang. Terus dah ayo orang kata tadi loh.
Aing mubah, aing mah. Bukti na ako HP ini dia tadi ge aja gimana? Kami tadi undi dia awak HP iyo. Alah, sia. Anjir. Geus teu percaya sama sia. Awak. Sia teu ngaku. Mang tunjukkeun dong ke sia. Oke aja kalau siapin. Oke. Hah. Masih wani ngebohong tuh si kain. Ampun, Man. Ini saya mah boga tongkat sakti. Aku kami mah babunga ge pahlawan Superman. Dit, balik bayu. Baru dah karabut cupu, dah nyegal tongkat ajaib. Kan siya boga tongkat sakti. Ejal, siya gesringkeun. Tapi saha berarti nu nyolong eta HP aing. Kan aing boga tongkat sakti ya euy. Bisa. Ya lo. Bukan ayeuna aya niru hareupeun urang. Oke jadi ketrokeun ah. Iya matai kudasai. Jangan lilik kayak permainan balan tau. Jangan lilikan. Ah ya. Set. Ini si arek main mah. Terus balik bae bisa aja mana? Bawahnya apa nih? Oh, aing nyaho anu nyolong. HP siapin si Gading jeung si itu si Pian. Oh, anu aku sampurkeun bae. Ayo. Ini saya mau buka tanah. Ada sok 1, 2, 3. Ampun man. Ini saya mau buka tongkat sakti. Aku kami mah balik. Sok, ulang ini. 1, 2, 3. Balik bayu. Oh, aing kan boga tangklat sejati. Ulangi. Woi. 1, 2, 3. Kan lu aing boga tongkat sejati Coba lagi. Sok. 1. Mana sakti? Sakti. 1, 2, 3. Kan aing boga tongkat sakti ya euy. Bisa. Ampun teh, babon. Ibu cuma nang nih mau bena. Alah nang nih boga arope tapi aing. Enggak cokot bae itu. Ulangi. Atau ngomong sakene sih. Sok. 1, 2, 3. Panas ya cokot tapi sih ada. Alah hayu. Minggir nih. Nyen.